Veliko je zadovoljstvo vidjeti da smo se skupili u ovako lijepom broju na promociji značajne i sada već čuvene knjige Zmijanski pisci, Kočićevi sljedbenici, autora Vidoslava Vice Đurđevića i Grozde Regodić. Da smo mi Zmijanci na domaćem terenu i u Sremskoj Mitrovici pokazuje valjda sastav učesnika i gostima. Još jedno poznato lice koje ne treba dodatno predstavljati, naš uvaženi Nebojša Draganović. Pjevač. Pjevač, pa tu je nek da se na ovo moram da vam priznam da se osjećam jako prijatno večeras, a to je vjerovatno zbog pozitivne energije koje ste vi imali u ovu prostoriju. A drugo, osjećam se izuzetno ponosno da sam deo ovog projekta koje je gospodin Đurđević, a vidjeli smo u uvodnoj reči koliko je tu bilo truda i koliko je to sve trebalo da se uradi da bi se ovako jedna knjiga napisala i uradila i da nas skupi sve na jedno mjesto. Čak ima jedna zanimljivost koju ja nisam znao dok nisam u sve ovo ušao, da je moj pradjeda i ovo Divljak sa majčine strane bio jako dobar prijatelj sa Petrom Kočićem i da su se družili do 1991. kada je Petar Kočić otišao u Sarajevo na dalje školovanje. Čak kako mi ujak kaže, koji je živ, hvala Bogu, kaže da je on non stop boravio u njihovoj kući, moj pradjeda i ovo, da je više boravio u njihovoj kući nego u svojoj, toliko su bili dobri prijatelji. Tako da eto, to me oduševilo kad sam saznao, a nisam znao dok nisam ušao u sve ovo. Sad ja sam vam pripremio dve pjesme. Jedna pjesma je produkt mog dugogodišnjeg istraživačkog rada, naučnog istraživačkog rada, da sam radio na jednoj knjizi koja se zove Monografska publikacija Mitrovačke kaznione, gdje sam sasvim slučajno došao do materijala koji je obrađivao stradanje Srba, Jevreja i Roma u Sremskoj Mitrovici. Otprilike sada je negdje 83 godine od kad se desilo to gdje je nezavisna država Hrvatska izvršila zločin, sad kažu i genocid na teritoriji Srema i Sremske Mitrovice. Sad, pošto sam ja sve to prošao, sad tam materijal, a ja obično dok sam studirao, ja uvijek vizualizujem ono što čitam, jer bolje pamtim, tako da sam ja proživio sve to što sam našao u tim dokumentima, proživio sam bukvalno u svojoj glavi. I sad ću vam pročitati, a mi kao pjesnici, nama to mora da izbije. Ako je nešto loše, nama izbije kroz pesmu. Ako je nešto dobro, izbije i to, ljubav i sve ostalo. Tako da ću vam sad prvo pročitati tu pjesmu koja tako reći, patriotska. Zove se August 42. Kako da utešim dušu, kako ne pustiti suzu, kad preci naši u rakama leže. Na licu im odraz užasa stoji, a tragovi krvi i znoja ko da su moji. Kako da zaspim i zatvorim oči, kad vidim ih lica nasmejana, čedna, pa kako da zaspim kad toliko tuge ima, kad me njihove muke vuku ka njima. I zemlja ova, zelena, plodna, prekriva tajnim pod metalnim svodom, još nema ni mglođe napukle kosti, dok vetar vapaj kroz ravnicu nosi. Ćutnja ko nož mi razdire grlo, zato do bola vrištim u njihovo ime, ko jagnjad mirno pred raku su stali i dušmanu ponosno večnu slavu krali. Vezane ruke žicom na leđa, udarci seku i režu telo, mirno ležu na počinak večni, dok šakali idu u sljedeće selo. Ne dam da im duše u zaborav odu, ne dam da im žrtva uzalud bude, svakog ću dana bar nekome reći šta je bilo avgusta 42. Sada ćemo čitati kako to izgleda kad ljubav izbira. To smo prošli svi. Zove se Pogled. Evo ga opet kao kometa, nebo prži ko zvezda da pada. Evo ga tu je, ko vrisak se čuje, evo ga tu je, opet vlada. Ali opet po meni ne mogu se skriti, udarci bića ožiljke prave, ali opet po meni šta će biti, već sad hodam pognute glave. Odjednom nesta, presta da boli, tad videh da bez tog sreće nema, samu ranu stavljam soli, u srcu mi očaj drema. A onda tišina kao u grobu, osjećaj čudan, kao da boli, nikog nema, gledam praznu sobu, i bezdan čovjek može da voli. A onda opet, evo ga tu je, tvoj pogled ide ka meni mali, možda i ne znaš kako se čuje kada se gvožđe u vodi